Anyang aki din! Sigod mat, asaan ka marabrabyan nga gawid? Itama na kanayon ka mat na marabyan? Sa dino ti papapanamaya? Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun kunam tagayam, adar aramida makalukwan. Manangi papan kamoy bakit? Unay kan na ya. Si kan tisyak tapno mom. Apo, kasta ti kaadwan asa o dagiti adda aramid na, salbag ka. Anya? Mamwakla nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramidikan ka kunak tumat. Anya lakit din. Ay, unay. Anyat orasan. Ha? Alaw na magaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga min nasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agong itayay. Ah! Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam! Siyak ni Maria nga asawam! Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka! Ha? Ay, kuha ba kayo? Sorry. Agtagtagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang! Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan na klaan. Sapay la kumatapod no day ta nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babae. Putdak day tararagsakam. Anya! Agasam man mare. Agkaida kami ngam kasjet ibagbagana. Anya? Isong amok. At da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600 kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amari. Amangan mat nagtagtagainap lang ngagpaiso. Amom ngamin mare. Ti tagtagainap no maminsan. Ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apod no nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat kamatan mare? Ay, uray asino mata mare. Makaungat at talaga, no kasjay nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel dayay. Ibukbuking na madlaang nga ron ti bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwartana ta agawid kanon ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae ti awanan bain. Ag-chicks lang arudan, ngam isumat amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, ha, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Huh? Nagpintas ka, isukat ka hidain. Ibagam lang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kanong adda talaga ti babae nila kay na, putdan na kano ti raragsakan na. Isu nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kastaunay mare. Kasanungay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot mare. Ay, saan ko mamatakas tati bagbagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la ko ma.
Sapay la ko matasaan apod no ti atap ko, nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti Aramida no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka, nani. Uwan, hani. Agawid ako, tani. Rabi mo't una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, hani? Kita umot ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apan ang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pan naturog mo. Saanin na maulit da jay, hani? Saanin? Ala, agawid ka nga rudan, hani. Agan-anat ka. Agyaman ak Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yan, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pala ang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag pa sa bakit. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kasi trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom. Ay, wabak. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni tayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tandi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi, day. Ay, tung pala ang dayta Samuel. Kunam siguro Bakit? di na minsan, balbalik sam tinaga na day dya Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kung day tararagsakam! Anya? Anya? Nagawid nila kayo mo abaliktad di kawas na? Wan mare, tiawanan ba ina Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idirabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa hunday tamari. Anya? At da babae nila kay mo. Agasaman, itida mo, balbaliksan na tinagan da ya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga mare. Jakon amo no niya ti aramidag kan kuana. Di mo pa ila pinudid tiraragsakan na ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na giti inaramid na. Una yan. Abay, urayan pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Tagnagam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na, nga lagi din, ahoy! Ay na mare, no para kanyak. Kasaya atang aramidam paliiwom anay bagtiasawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumag. wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyamanak, amare. Agyamanak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matir aramidam.
Si kamat ngamin paray. Anyaman tanday tangar aramidam. Si kamat laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, daita nga rod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam, numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare. Mabutbuta nga nga rod pare. Amumutin ni bakit ko. No anya timbaga na, aramidin na pare. Madlagayam, ay naapaw paray. No siyak ti sika, sardengam nga minin day tangar aramidam. Ha? Ay, kasano kasardangan? Kat ay ayatak nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod amabalin, tadang nga rod asawam. Agchis ka lang nga rodan, ngam si kamat lang ti mangibukbuking iti bagim, anya lakitin. Ay, Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babay, kabayatan ti panaturog. Ay, naanya lakit din aya paray. ay, naskyon nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, honey. Wen honey, itay pa ah. Nangantamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawa. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Wen honey, kanaan na agan anad para kinta. Ala, inak nga rod na ha. Wan, honey. Da kamat gaya man Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kan may sa traffic pa yung amin. Iso nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Ay! Apa yan nakapanti ka mo na nagawid? Aha. Salpag ka kit di. Nakita ka itay bigat ang nagpalas. Nakabrief ka. Nga may ita ang nagawid ka. Nakapanti ka mo Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kung nga da talaga babae. Masalbag ka. Ay, bakit? Bakit? Agpuno ka. Nagapuam. Nagapu ka iti ayan ti babae. Kasta ka di. Agasim man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo. Iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom. Salbag ka. Ay, anya, ay, pangasim man yan. Pumanawag pa lang. Delikado na ito yan. Samuel! Ang supli ka! Samuel! Pangasim pare. Dito yak mong pailain. Oh, na yan, anya ka lagi din paray. Anya day tangar aramidam maya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irubwa na itayin ti ungat na kahit. Basol mo madlang paray. Iti damo, balbalik sam tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Papay dayay. Yak malaki na si putan ay napantigayam ni Jenny tinaisuot ko pare. Ay awan mon paray. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklam mon. Ay pangasim pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak dito. Ang mga nuan niya pa iti marami na kanyak na jay pare. Anya? Kasano akaw no po din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon pare. Agawid ka kit din, tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukwan mo day tararami daw. Isakit nga ibagbagamay. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumpare ta. Ay, nya lakit din. Kaya't mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo ba labinutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi. Nakapanti matan. Anya
salamat man. Napunuan ka talagan kan kuana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na tapno sumardangan nga chichiks. Hay! Una yun ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong tipudno. Pudno day tamare. Ma-stress ak nga rudan. Gapoy ti kasjay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabag talawon, di awanan bain nga asawam. Talagang aramidan day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Jakon maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ijabalay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot dan tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Hagasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na ni Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nagkawis ni Samuel. Iya arubayan ti balayda. Ijay nanto kano nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam ti babaero nga asawa na. Anya lagi din. Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka. Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka. Pakawanan na kumamot din Maruwam ka kiti! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant chicks mo! No asay naman dayta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo! Pumanaw ka, no di mo kaya tapot! Dat na itararagsakam! Alam mami na kawas mo! Katsaan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ang karutin bagay. Indakaw! Saan nakabakat-bakatan? Tama karuro dadangdanggan! Salbag ka kitin! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Amang ano adapay amo, amabalin nga maayaban akadwayo nga agtrabaho dito'y poultry farm ko, barok. Ni badammat. Barok kun kunayo manen kanyakon. Balasang kunayo Balasang no balasang. Kasta kumakat. Ket, ada nga rod maayabam no bilang laang. Manupay ko matitao masapulyo, madam. Uray, talo wano upat. Tapno maasikaso da ahusto dagiti manok. O sige, madam. Damagag dagiti kumkumarek, no? Adaking kayat. Wan man, tani, dumakdakalan dagiti manok akasangsangpet. Ang mga no saan mo akabailan no may samlaang nga agtrab-trabaho ditoy. Adapay nga min sumangpet apyak into no may alawas. Ha? Kasa ka di, madam? Wan, iso ang masapol nga adda kadwam. Sana bale, kano adda mabiru kam, may padamatlaang tisweldo daken ka. Okay, madam. Dumagasak ija balay da Marilu siya into malam. Parang kayat na. Ay, wad gayam. Ibagam kan kwa na. Ti paspasapul ko, katay bumayag nga agtrabaho dito, iwan. Saan atay sumreklan, no kay kayat da. Ay na, agyaman na kunay mare. Gaputa siyak tinapanunot mo nga ayaban iti pagtrab-trabahwam. Anya laki din, mare. Siyempre mo't
Alangan mat. Kayat ko ate umay. Tanay, awan matla trabaho kita. Umay ka, Mare. Saan ka nagbabawi nagtrabaho? Kakin ni Madam Basyang. Nagsimpatay dyan, bakit ko nagtumat? Kasta ka de, Mare? Libre ti makan. Merienda kin amin yan. Iso na lang ta. Maanusam ti agkulag iti itlog ti inuran oras. No ado ti orders iti chicken meat. Iso tay jay. Mang party ti 100 heads. Kan agdalos mo tinay ti lugit da. Saan mat kida ka na yun Naglawang kami ti poultry farm ni Madam Basyang. Ay, unay kan kumari. Maanusak Si kakit di mo't. Sa anak mo't anarte ang mumday ta. Ay, nasahat nung kasta. Kasano? Mangrugi ka nga rin itong bigat. Ay, katuan amare. Dagasanak dito'y balay inton bigat. Tagid dan tama pan ije poultry farm ni Madam Basyang. Naimbaga-bigat mo, balasang ko. Ay, kastamot ka na kayo, madam. Anya gaminan, tinagan mo? Ay, siyak ni Lucia, madam. Agkumari kami kanibakla. Kasta ka di. Nasaya at ada ka anaawis na. Tapno ada ka nga agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, wun, madam. Naimbag nga raw tayo nawis na. Hapag isaw ngawan trabaho kita. Kasta ka di. Alaga rod. Barang maanusam dito, iwan. Numabisin kayo, ada merienda ijay kusina. Kan agluto kayo, anyaman nga oras, akayat yo. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Numay papan matitisweldo. Anytime kat mabalin yo nga alaan, tinaldawan yo. Kan mabalin matlaang ti ag-cash advance numasapul yo. Ay na, thank you madam. Nakasaysaya at kayo, boss. Ay na, saan yo panunutan asyak ti boss yo? Ibilang dak akas inayo balasang ko. Saysaya atan yo ti agtrabaho. Aywanan tayo anaimbag dagiti mano. Taiso ti paggapuan ti income tayo. Itaman pa narabyan ka, kumare. Aywan kumare. Nagkapuak ije poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Anyat kahit mo sawan. Ijay ka nga ang trabaho? Aywan mare. Naimbag nga rin tayo nayaban nak ni bakla. Kasta ka di. Ay, ang mga nagkasapulan pa ni Madam Berta iti agtrabaho kan kwa na. Aywan mare. Inka kasarita ni bakla inton bigat. Agsapsapul sapay iti dua tao. Awan ngamin trabaho may nga gasawa. Naggidan kami anay kat iti trabaho. Ay kasta ka di mare. Ay ala Inkay kasarita inton bigat. Bareng awan pa'y tinaalan ni Madam Basyang. Mayat ijay. Nasingpet ti boss. Libre ti makan. Kan mabalin pa'y ti ag-cash advance no maminsan. Kasta ka di, Mari. Ay, nagsaya atin ngay. Ayun, Mare. Man-mano ti boss akas ken kwa na. Diyak namin mo, ngawan gayam trabaho yung itang agasawa, Mari Berta. Ay, manumot na lawas ngawan trabaho mi, Mari. Isungarod nga ginapalabas ko ni Mari Lucia. Anak ko na nagapo kano dyan ni Madam Basyang. Kat sinaludsod ko na adagos no agsapsapol pa iti tao na. Agsapsapol pa Mari. Naku na nga uray dwa pa kano. Apag iso, dwa kayo kinilakay mo. Wan man nga rod, Mari. Ay, agyaman ak unay. Kamaudyanan na. Kat adamot langan pagtrabahuan mi. Saan kayo nga agbabawi ang trabaho kini Madam Basyang kunak tuman? Nagsingpat a boss. Libre pa't merienda kan makan. Kalaminan. Sana nga imot. Kan man ang kaawat pa. Kasta ka di, Mari. Intong bigat. Umay kayo dito'y barya masapa. Tapno agigidan tayo ang mapanay di poultry farm ni Madam Basyang.
Kahit mo sawen, mangrugi tayong tunbigat, ngagtrabaho dyan ta matambasyang bakit. Wala kay. Masapa ta amapan ijay ni bakla. Tapno makigidan takan kwa na amapan ijay. May wala. Ayong gaya, malungay titangtan, ti may saltaw bakit. Fix a 700 kano ti may sal daw. At dapay kano ti bayad ti overtime. Libre ti merienda kan aminan. Mabalin kano pa ti cash advance no kasapulan. Nay, nagmayat ngayon kasta. Uwan nga rod lakay. Isu nga anusan ta ijay. Barang ijay tang agbayag. Ay katwa na, barang manayo ng tupay na ita 700 a por dia, iti may sangal daw. Naimbaglagan, tada kayo akadwadalo siya kan baklag ag trabaho dito'y poultry farm ko. Ah, ay, when madam. Kasi tinakunakmatlakan ni Lucia, libre ti merienda, makan kan amin nandito'y kusina, kan awan oras ti pandangan, wan. Ha? Mangan kayo lata, anytime mamabisin kayo. Sana ka naimot iti makan. Tilaang kanyak, kat simsimpaan niyo kumati trabaho yo dito'y poultry farm. Wan madam. Sana bale, tadamat ni bakla amang isuro kada kayo no adadamagan niyo. Ta iso tinabayag ditoy. Isun ti mangisuro no sa dino ti ayan dagiti manok a 45 days kan mabalinen a partsyan nga ilako. Kan dagiti manok apang itlog lang. Isuro na matlaang no sa dino ti ayan dagiti pato apang itlog kan panglako. Saan nga min akasta ti kastam amang igamit ti manok, siga bakla? Ha? Anya? Nagtabag kamot tayo. Nay, apay nga, yabagan lang mo tinatabad, Mano Anton. Kaslasan mo, mga nga mo ti aramidam. Anya? Siya, nabayaga ka nagtrabaho iti ti poultry farm iti Pangasinan. Iso nga amok dagita. Ha? Among ka de, iti nagtrabaho kiti may sa naglakawa farm iti. Siyak ti kanayon nga ibaga ti boss may akalaingan kada kami at trabador na. Hay. Iso, ano isurok ka? Agtungpal ka. Anya lagi di mo tayo. Nabaybayag ka nito yung poultry farm. Hindi ka ba amuti? Husto pa nagigamit piyak. Tabag! Ukis ti kamatis. Si kalangarudan ti nangisarag kadakwada dito yung trabaho. Ngam si kapayon ti baganda iti tabad. Naglastog nga rin di pa nagsasaw na day diyang Anton. Kung namailan no. Ay, una yan ayat ti tao. Manupay lang nga aldaw na dito. Ngam kasdayan ti panagsasao na. Kada agsao katabad kun kunana. Napadungot lang nga nalaing. Kan iso ti kalaingan nga aghandle ti poultry farms. Di bak nang kuman. Apay pila nga makitang tangdan o nalaing nga ron. Unman, husto ka iti dayta nga imbaga, mare. An-anusa na pailang to may makitang tangdan. Napayag ko man na bimaknang no nalaing ko naktumay. Ibagam tuman dayta ken kwa na, mare. Bareng maring tirik nana. Hay, niya lagi din na iti pada tao. Sandang amo may lugar di kinaagin lalaing dan. Kung kain pare, naimbag man ta nakaster kay nga agasawa di poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Ayaw na pare. Makapasar lang nagiti kaduang agtrabaho. Anya, apa anak ko nam tikasta? Wala. Tasanda man nga amo na gitar aramidan da. Nagtatabad da ka naktumay. Ha? Nang runa da dya bakla. Udno nga iso ti kabayagan na trabahador ni Madam Basya. Nukit kita, ti panaggaragaraw na, nagtabag da talaga. Si kakadimot pare.
Amang ano nalipatam, aga pumot lang iti kastang style mo, tinakaik katami ti sigo na trabaho. Ah, No makitang tangdan ka pare, ammom ko mangamin nga ilugar, ti kinaagin lalaing mo. Mabalin mo mat nga isuro iday, tinasaya tawagas. Sana kasta baga ampay at tabod di tao. Apay sika, nalaing kalaunay. anya. Imbes na nakastrek kayo ti mayat at trabaho. Ta nasingpet, kan naparabor ti pusyo. Ngam kasta kamutin nga agsasaw. Amang ano saan nga agbayag, kat may kat kayo manin nga agasawa. Anya lakit din. Ne, apay, gusto ka di day tangar aramidam apa nagparty ti manok, Anton? Aywan, madam. Gusto tararamida, gaputa saan nakatabad. Anya? Nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm iti Pangasinan. Isong amok lagi iti basic pa nagparty iti manok. Ha? Saan nakatabad akas ka iti sigot at trabador yo, madam? Si kakit dimit. No nalaing ka nga rod, anya pa lang aga po nga anusam ti umay makitang tangdan dito'y farm ko. Bimak nang kakumana, no agpay sumatlang. Anya? Pasensya ka na, gam nakla atak iti pa nagsasaom. Ay, kwa, madam. Ay, pasensya kay kuman. Lakay, apay nga minakas diti insungbat mo kini Madam Basyang itay. Kaya, puno mo ti bagba ngamin. Yan may isa, gusto mo tararamida ka pa nagparty iti manok. Anya? Makikita na lang arudo na gusto tararamida. Salud-sudo na pa ilang. No, gusto, no saan? May sama na tabag na bakitan. Ay, unay kan aya Anton. Pangasim talapdam kumamot ti bagim nga agsaw iti kasta. Nagsingpot ti boss tayo. Sa dino ngay manan ti pagtrabahuan ta no maikat ta ijay. Saan ang mapasamak na bakit? Maamiris mo't lang ni Madam Basyang. Ang husto ak itimbagak. Makamo ka man latan Anton. Anya lakit di. Aywan gayam, adto'y ti sweldo yung agasawa, Berta. Agyaman kami unay, madam. Dayto'y matkan ka, Lucia. Thank you, madam. Ti sweldong bakla, alaam to inton bigat. Takurang tinay-withdraw itay. No problem, madam. Uray ti junton maddan. Ay, kaya madam. Agpakada ko sa anak asumbrag inton bigat. Ha? At ang amin napatig apapanak. Apag iso, dayta ko matibagakan ka. Uray saan kan nga agpakada. Tatalaga day tuyen ti maudi apa nagsweldo yo kaniya. Anya? Pasensya kay kuman. Jak kayat ti ugali yung agasawa. Naturay kayo unay. Kan kas iti nakunak iti. Nalaing ka nga agisuro kan agsao atabad ti kakadwam. Ngam aging gaita ket makitang tangdan kalata. Madam. Rumbang ko mga amom nga ilugar ti kinaagin lalaing mo. Agasem man, uray siya kabos mo. Siya amang paspasweldo kan ka katisuro nakpay. Siyak ti akin kuko iti da ito'y nalawa a farm. Iso ti pagin inkamak iti manu atawan. Ngam no agsasao ka, katkasla nalalaing ka ngam iti siya. Madam. No agpaiso ka, saan ka kumangaagan na anos ang makitang tangdan iti inaldaw? Kan saan kumakas jay ti style na ti balayo? Sa humlaang mat dinagado, kan tinalabas akin na agin lalaing mo, anya lakit din. No kaano nga yung pangato ni Madam Tisweldo? Isumat di pa nakaikatidad do makakadwa.
Agpakalaing dan tumot ngamin. Gusto lang, Mare. Tapno pagnakmanda. Sinayang dalang ti kinasingpot ni Bossing Madam Basyang. Iti pagpagam, sige bakla. Ha? Ay, kuwakot, ti ko na. Ngimado ti sweldo. Yung sayang, tana ikat kayo matan. Day tati ko na. Apay, ada parikot mo? Anya. Saan mo nga min nga am mo nga ilugar ti kinaagin lalaing mo? Iso ana ikat kayo lang arod nga gasawa. Ha? Ay, saan ka glab-labas iti pa nagsasaw? No, di mo kahit ang makaraman iti ko ah. Apay ti ko na? Mabuti nga kin ka? No way! Pudno launay ti ko na ni Madam Basyang. No pudno analaing ka, bakinang ka kuman. San ka kuman nga agan-ano sa makitang tangdan, itinaldaw, uray pig sa titudo kin init. Pwet! Anya. Di ka pa mo, ngay respeto ti pagtrabahuam. Agraman ti agpampasweldo ken ka, isurumpay. Salbag ka kide, anya laki de. Magkuanekkat kayo man ni Jeff Poultry Farm ni Madam Basyang pare. Ha? Ay sus. Talaga saan mo man nga inlugar ti kinaagin lalaing mo? Sige pare, saan mo man akarkaruan ti pungtot ko? Pudno matibagbagak pare. No maminsan ngamin, ilugar ti kinaagin lalaing. So saan ka ngagbayag iti trabaho gapot kasta ka ngamin. Anya. Iturayam ti kakadwam at trabahador. Agraman pa ti agpaspasweldoken ka. Isurom. Ay una yan. Uri asino ba't akit saan na makaanos iti kasta nga istal mo, pare. Awan ti bumayagan niya at trabaho. Ay, inakman kit di agaplay mo ti jay farm ni Madam Basyang. Baring awatin nakmat. Nagmayat ti jay. Dakkel ti sweldo. Hanggang sinayang mula pare. Nagadumutin na ito pinaling kay Marilu siya. Ha? Ayun, Mare. Adwa talaga. Ngamin ni Madam Basyang iti bonus medical man. Isu tinapan ko yung palingkay. Kasta ka di? Ay, kat sana all ang aron. Ay, no saan ko mga men nga naging lalaing tiyawanan bain nga asawam, nalabit nga aging gaita katadda kayo pa'y laang ijay akadwame nga agtrab-trabaho. Ay, huwag nga rod, Mari. Sayang nga talaga. Nila kay mau, bagbagam nga men. Ilugar na ti kinaagin lalaing na. Mari, Di nga tamabayin adillaw iti trabaho ti kakadwana. Ket no iso ti madillaw. Ibaga na nga nalaingan. Asaadan apay suraw. Salbag kitday. uwan Mari, naibagak daytan kan kwa na. Nasayata. No dapay mangawat kada kayo iti trabaho. No kastalatan ti ugali yaw. Anya lakit ding. Anya laki, day. Rumbag nga ilugar mau, ti kinaagin lalaig mau. Tapno saan ka nakababain iti bus mau. Ken kastamutan iti aglawlaw mau. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga rin ijay balay da itay lang. Nagsinaruno tala nga si Mang Bait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kasi mati anak na niya. Manumot tin abulan nga agsinsinubli da hospital. Dahil tangarod bakit? Liber na mo kami tinatamaan. Kat, manungay tinagsaritaan nyo. Ay, makapasin na ay ti presyo na.
Kasla, mapan na 25 million ka no. Ngam sa bagay, nagdakkel ti balay nga lakla ko na. Kun nalawa mo ti daga. Saan lang ati nagsaadan ti balay? Adamat urnong ta, iti mano atawon ta iti abroad. No kabaalan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una, katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Antiyo nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasyo na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul ang mapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. No ngamin ibaga kadag iti tattao, ang mga no sa bali ti panakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno day ta. Amumatan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Day tangarod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing bakay? Ay, iwan lakay. Napan ko ngamin pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Ay, wala. Nasaya update na panunot mo bakay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Gusto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pa'y balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundarda. Ay. Ha, amugon. No asino ti dakdakamatan bakay? Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan matbalay da. Ano sandalaang ti agigyan iti daan abalay day dinanang dalando. Ay saus, anya lakit day. Naimbag pa'y kadata. Ta saan ta anak ka abroad? Maar-arami din, ti balaita. Ay wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita na. Nay, kariring mo pa ilaang kumanatawa ka anak ko. Ay, puna yan aya, ti karuba nanang. Ah, asino akaaruba ti bagbagam? Oh, kita atoy daytoy impose ni Miling iti Facebook. Ha? Naa? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan ko na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang. Agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadani na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad ket awan pondarda. Oh, anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada. Ay na, bayam ang agpasagi daging gat kay kayat na. Di daam mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kasla kikidlang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba'y ngamin nga amo, ti may baba ni di ginadang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay wag, nakita ko mo dayay bakay.
Awan mo ti sabali akaruba da na bayag ije abroad no saan ada talang. Kasta una ti panangipaspasika da iti mararami da balay da. May samad ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasyang ipupos na, saan may. Nagpadaan da nga rod lakay. Agasam man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag ije abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kasta mo ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga rot ti kinapasika da. Kunamla no isuda lang ti adda kabailan lang agparami iti balay. Sapay lak mo mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino nga'y matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Ah? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundar da. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Apay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sakit nagmadi abasaan di caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kasla kikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada. Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita aman. Addan maararamid abalay may. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawakan ka, Mare. Anya lagi din. Talaga ini dumdumamet, ti adda at kinapasikat yung agasawa. Nagwapo mo tinda euro ang motor mo, pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta, pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad. Ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom, pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat, pare. Pagyamanam latan, wadda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta, pare. Ti ko nam gidi. Napaisuan ka iti imbagat. Iso akas tati ko nam. Hanya lagi din. Wangag paison niya. Dayja Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, angamsan mo't. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da. Ngamsan magtahulugan mo't. Saan lang nga dahil tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano abangko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madlang nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia. Iti na minsan nga aldaw. Ay una yun. Kunaklakit din nuurnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan mo gayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kastaon ay panagpaspasikat da nga uray dala i-post iti Facebook.
Awanan ba indagit ang agasawa? Isuda lang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki day. Amo nga lakay. Magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanayimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na. Sipod pa'y. Una hindi di Joel. Ay, yak mo. Nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod. Nagwayaan di kalsada. Ngam, nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon bakit? Numaminsan nga ramidin na paiking katikasta. Bagaam, tapno maring iti kinapudno. Asaan aka ipapasikat dagiti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagam gumamit di asawam. Ah, taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagnagano ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingkagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Ken, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami ti asawam? San mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga da kabarbaro a motor may. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga uray saan kami anak abroad, makabalay kami. Ken, adama motor may. Ha! Apay, just, aya. Ay, nyo lagi din, mare. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton o may alawas nga rodan ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamotan balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million, bakit? Ang wisat to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwa na. Awisa maamin na mabalin mong awisay. Amin ako kumaring. Nagitam amam kan amin na nakaroba. Bakit? Wan kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahuam. Kan kukumparim. Tapno umay damat makipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuad ado tayo. Naragrag sa. Wan mare. Iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam. No makitam to ni Miling wano ni Joel. Ure asino kadakwada. Awisam ida. Ibagam nga imbagam. Ha? Tapno makita damot ati house and lot aginatang mikini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan me. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tao, nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar me. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan, mare. Ibagakan ko ano makita. Anya a house blessing nga ibagbagamat, mare.
Isuda nga gasawan, tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes! When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunod yo. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas na? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma na kinapasikat yo. Ha! Uray yo lang nga i-post mo dito Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipabless da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuan No da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Kat adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagit din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidan nyo ita, kani bakit mo? Umay kayo ay, jay balay. Ay, kwa. Agpa-Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang may kani Auntie Ophelia. Kani ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata, nagdagaang ti panawan. Ngam, adamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison ti pagluganan nyo. Ay, Panorbora, minggana ije balay. Tapno, maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo jayo ang mairwar, tinaidumduma kinapasikat yaw, pare. ay. Nakababain pala nga ro dita bagayt. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang daw nagsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat ammo da dagiti panagpaspasikat ta iti. Ay, saan na maulit na dyan bakit? Saan na talaga? Ayuwan lakay. Saanan na talaga. Impagarup ko. Ada talaang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Nagbidot tamat gayam. Agasa man. Kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na. Naglawat aglawlaw da. Ngamdata. Saan ta pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita. Kan, namin anutan anawarningan. May papan iti manubulan asaan ta nagkulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya kay nga rod bakit? Awan maramidan ta ah. Naituhin ti maghanap ta, iti naidumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo,
Anya laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.